Kua tai atu he amuamu ōkawa ki te tari tika tāngata e pāna ki ngā ture hou mo te whakataetai kapahaka kura tuarua o te motu. Mai rāno i te rāhina o tēnei wiki kua tū te puehu i te whakatau a te kōmiti whakahaere kia tū etahi ture hou kei a Roy Hananuri ngā tai pito pito. I te tīmatanga o te wiki, koinei ngā ture hou. Engari, i te mutunga o te wiki, he ture hou kua whakahou. Nā reira te pātai. He aha i panoni ai ngā ture? Tai hoa. He aha tēnei kaupapa? Mo te kapahaka. Kā. A koe nā tonu te whakautu kia hato pāora mai te komiti whakahaere kapahaka kura tuarua. This is what I'm getting. Okay. These are the questions I've received. Okay, I'll ask these questions first. No, I'm not answering those questions. These ones. I'm answering these questions. All right, I've got them here. Yep. Okay. All right. Engari, kei te he hoki te māngai mo te komiti ki runga o reo irirangi o Aotearoa. Well, I can give you an example of a school that isn't opposing the rule changes that is a boys' school, and that's King's College in Auckland. Tai hoa, he kura ira rua ke a Kingi Kāreti. Kura tai tama tāne, tai tama wahine hoki. Kāti, ki te whakahou i ngā ture hou, kātahi anō ka whakahoungia, me hui anō, me whakai anō, ngā māngai kia pērai. Tā rea te wā, Roy Hananuri, Te Karere.